बिजनीआव सयरिं इन सेरेमनि हाबाफारि खुंफुंदों। स्टुडिय'आव आं हारिमा बर'। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी शंकरदेव शिशु उद्यान केम्पास BMBआव माखासे आइजोफोरखौ लानानै सयरिं इन सेरेमनि खुंफुंनाय हाबाफारियावनो BTCनि EM मुनमुन ब्रह्मआ बाहागो लानानै फोरमायो दि बिजनी सहराव खम समनि गेजेरावनो मोनसे चिल्ड्रेन पार्क बानायना होगोन होननानै फोरमायो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लादों नोगोर जौगाखां बिफाननि अनारेबल एक्जिकिउटिभ मेम्बार मुनमुन ब्रह्म, अनारेबल EM एक्साइज एन्ड सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्ट धीराज बरगयारी, अनारेबल एक्स MLA एन्ड PMB मेम्बार BPA कमल कुमार ब्रह्मआ बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। ঐতিহাসিক এখন চহৰ হয় এইটো 1971 চনতেই সৃষ্টি হোৱা এখন পৌৰসভা হয়। আজি আমি নতুন চৰকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱৰ নেতৃত্বত আমি যি BPFৰ চৰকাৰ শক্তিশালী BPFৰ চৰকাৰ এই চৰকাৰৰ উদ্যোগত আমি বিজনী চহৰখনৰ ৰাইজক সকলো ধৰণৰ নাগৰিকক এটা সুকীয়া অনুভৱ কৰোৱাবৰ কাৰণে আমি বিজনীত এখন চিলড্ৰেন পাৰ্ক দিবৰ কাৰণে আমি যোজা চলাইছোঁ। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে এখন বিজনীবাসী এখন নগৰীয়া অনুভৱেৰে এটা চিলড্ৰেন পাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ব।